Dobar dan svima, novima, starima. Dobrodošli na panel broj 5 u dvorani 5. Tema panela je Big Data i umjetna inteligencija, Create and Navigate Gaming Data Main Trends 2023. S nama se nalaze Heidi Čenan i Ivan Lozić. Heidi, direktorica Deep Tech startup Arti, koji omogućuje kompanijama da analiziraju i predvide ponašanje svojih kupaca, te Ivan Lozić, suosnivač i CEO Diglu-a. Molim da se predstavite. Pa evo, mogu krenuti ja. Pozdrav svima. Ja sam Ivan. Direktor sam tvrtke koja se bavi, u suštini radimo softverska rješenja po narudžbi, radimo web, radimo mobile, ali imamo poseban brand koji se bavi isključivo i fokusira se isključivo na podatke, koji se zove Digital Poros. I u kombinaciji zapravo ova dva brenda mi nudimo takozvana data-driven rješenja. I to je recimo nekakva naša vizija za budućnost. Za firmu želimo još više osnažiti firmu u tom području. A data-driven rješenje znači samo da stavljamo više fokus na rješenja koja zapravo izvlače nekakvu vrijednost iz samih podataka, za razliku od onih nekakvih tipičnih rješenja koje bi ja nazvao običnim alatima koji generiraju podatke. Dakle, nešto što već radi na postojećim podacima. I mislim da je to ukratko. A onda kad se skupi jako puno podataka, big data, onda dolazi umjetna inteligencija, odnosno ono što AI trenutačno jest, to su machine learning i deep learning tehnike za obradu podataka, tako da je to područje kojim se i mi bavimo u ERT-u, odnosno razvijamo deep learning platformu upravo to za... ERT-u, oprosti. Znači ERT, čisto da znate, actually ima i značenje, dolazi originalno iz škotskog, doslovni prijevod je igla od kompasa, znači voditi, navigirati, tako da eto, mi navigiramo ljude kroz svijet umjetne inteligencije, a navigiramo ih tako da pomažemo kompanijama da profiliraju svoje krajnje korisnike i da predvide njihovo, znači, ponašanje i onda na osnovu toga jednostavno da donose puno bolje poslovne odluke kako bi im njihovi krajnji korisnici bili što zadovoljniji. Ivane, što je to Big Data? To je jako dobro pitanje i mislim da je zapravo bitno shvatiti zašto on postoji, kad je otprilike nastao, kakva je korist zapravo. Zašto Big Data nije svrha sam za sebe. Recimo, jedan od ranijih primjera, možda čak i najranijih, koji je omogućio jednoj tvrtki da postane značajno bolja u odnosu na konkurenciju je kasne 90. rane 2000. kad smo mi zapravo svjedočili tvrtki Google koja je sa svojim Google Search Engineom preuzela zapravo ogroman kolač, odnosno cijelo tržište pretraživanja. I razlog zašto su oni bili uopće u mogućnosti postići tako nešto, zato što su prepoznali takav jedan koncept i radili su sa tehnologijama, odnosno razvili su, s obzirom da su na neki način bili pioniri na tom području, tehnologije koje su omogućavale procesiranje velike količine podataka. Kasniji značajan nekakav event koji se desio je prvi iPhone 2007. godine, kad se zapravo desilo jedna strašna tranzicija iz zapravo vremena u kojem živimo, gdje korisnici koriste računalo djelomično, recimo tijekom dana dok rade ili možda nekad navečer, tad ga još nisu možda svi ni imali toliko koliko ga imaju danas, do zapravo jednog efekta da svi koriste računalo praktički kontinuirano, a to računalo je, dakle, mobitel. Samim tim se količina podataka značajno povećala. Više nije bilo dovoljno raditi sa podacima na nekakav tradicionalan način, nego smo morali svi početi razmišljati o tome kako pristupiti tom problemu sad kad imamo terabajte ili čak petabajte podataka, što je strašno veliki efekt. I zapravo smo napravili smo tranziciju iz toga da ljudi mogu raditi određene zadatke na tim podacima, recimo data analytics, raditi nekakve analize, u vrijeme kad moramo koristiti računala da sama računala obrađuju podatke. I tu smo zapravo došli do toga da nam i strojno učenje može pomoći pri jednoj takvoj obradi.
čisto ako se ja mogu nadovezati malo da damo povijest umjetne inteligencije. Znači, iako se sada priča o njoj jako puno i čini se da je to nešto novo, neka nova tehnologija, u biti AI kao takav, odnosno kao koncept postoji još od 1950. godina. Znači, davnih dana su se sjeli tamo neki inženjeri i zamislili kako bi bilo divno da strojevi rade nešto umjesto nas, a da se mi možemo zavaliti i pit koktele, ali naravno da jednostavno put i razvoj toga nije bio linearan. Ono što se dogodilo i zašto je sada AI toliko sve prisutan jest konvergencija dviju stvari. Jedno je upravo ova količina podataka koju smo počeli kreirati u digitalnom obliku. I mi u biti u zadnjih nekoliko godina smo proizveli više od 99% podataka kojima sada možemo raspolagati i koje možemo obrađivati. Ali ono što se još dodatno dogodilo je pojavila se procesorska moć koja je u mogućnosti obraditi tu količinu podataka. Jer prije znači tih 50-ih, 60-ih, 70-ih kompjuteri su izgledali kao veliki ormari, strojevi, veličine sobe i vjerojatno je kad su se upalili su trošili struje ko zna koliko. I da je tada bila tolika količina podataka dostupna, opet se ništa ne bi moglo napraviti. Znači da smo se morale poklopiti te dvije stvari, da danas možemo zaista koristiti tehnike koje opet nisu ništa novo, znači tehnike i strojnog učenja i dubokog učenja postoje u teoriji još iz opet 1960 i neke, ali nam je tehnologija, odnosno razvoj hardvera omogućio da ih danas zaista možemo primijeniti. Da, i ako mogu dodati, CPU power, znači značajan napredak, cijene diska i cijene memorije su značajno opale, posebno sa razvojem clouda. I recimo čak i neke tehnologije, spomenuo sam u jednom momentu Google. Google je razvio prvi distribuirani datotečni sustav i mogućnost distribuiranog computinga. U tom momentu su se više fokusirali recimo na disk jer je RAM bio još skup, dok recimo sad nekakve modernije tehnologije koje se zapravo vežu za big data sustave, recimo Apache Spark, Kafka i slično, se više fokusiraju na memoriju, jer sad odjednom memorija postaje dovoljno jeftina da se može koristiti, za razliku od diska. Disk je uvijek barem, stotine puta sporiji od memorije, čak i ovi SSD-ovi moderni. Tako da tehnologija postaje jeftinija i postaje pristupačnija i samim tim možemo i koristiti strojno učenje, nekakve druge tehnike na tim podacima. Zapravo, big data, ogromna količina podataka, artificial intelligence, spoj u gaming industriji, na koji način ga Heidi ti vidiš, taj spoj, povijest, prošlost, budućnost? Pa dobro, ako gledamo iz ove perspektive, recimo što mi radimo, znači u ERT-u, a to je krajnji korisnici, znači u ovom slučaju gaminga, doslovno useri. S jedne strane, ono što firme koje izrađuju igrice će svakako zanimati tko su najvrijedniji igrači koji će najviše potrošiti u tim igricama, što se njima može ponuditi, kako ih zaustaviti da odu. Znači to su jednostavno sve podaci koji se mogu, ako se prati ponašanje igrača kroz igrice, odnosno koji su to sve njihove interakcije sa igricom kroz vremenski period, onda se može puno toga zaključiti, odnosno napraviti ta predikcija ponašanja, reagirati unaprijed. Znači ne reaktivno, nego proaktivno. Tipa, ako želiš saznati tko su ti igrači koji su najvjerojatniji da će otići i prestati igrati, odnosno što se može napraviti da ih se zaustavi da odu. Ili naravno, s obzirom da je danas jedan od čestih poslovnih modela igrica upravo taj in-app purchase, kojim korisnicima treba ponuditi, koji možda neki bundle po kojoj cijeni, u kojem periodu. To su isto neke stvari koje se mogu izanalizirati i mogu olakšati odluku i da bi se dobio na kraju najbolji rezultat. Jedan veliki problem koji gaming kompanije imaju su njihove tipa digitalne kampanje. Znači kako napraviti raspodjelu budžeta za oglašavanje kroz sve postojeće mreže, jer naravno ako gledamo oglašavanje i tu ima toliko različitih kanala. Tu nije samo Google mreža sa svojim stvarima, nije samo Facebook mreža, nego još postoji i niz manjih specijaliziranih možda mreža koje su baš namijenjene za gaming community. I sad kada imaš neki budžet koji moraš rasporediti kroz sve te kanale, a pravi povrat svega toga ćeš vidjeti tipa tek za 6 mjeseci, onda je jako teško
čovjeku, osobi, danas napraviti tu alokaciju budžeta i upravljati tim budžetima, znači prebacivati sa jednog kanala na drugi, naravno ovisno o performansi, ovisi o koji je oglas, znači koja je komunikacija. Tako da je to isto recimo jedna od primjena umjetne inteligencije konkretno baš za gaming industriju. Gaming industrija, advertising. Ja bih rekao da, iako mi nismo nužno firma koja je u gaming industriji, otprilike se isti principi protežu kroz različite industrije, čak i na projektima na kojim mi radimo, koji su donekle zapravo analogni ovima koji postoje u gaming industriji. U suštini svodi se na to da ako želite imati kompetitivnu prednost, a tko je ne želi jer ćete zaraditi više para, onda želite zapravo uzeti u obzir big data. I to nije nešto što vi morate, ali bi bilo korisno. Vi uvijek možete reći mi ćemo raditi sa malim podacima, da tako kažem. Ne moramo mi analizirati ogromne količine podataka. Ali ako analizirate te ogromne količine podataka, možete unlockat nove scenarije. I definitivno jedan od aspekta koji je bitan je poboljšanje user experience-a u igrama. A da bi vi poboljšali user experience-a, vjerojatno želite analizirati velike količine podataka, imate milijone igrica. Danas smo zapravo milijone igrača ili čak milijarde, mislim preko 2 milijarde igrača koji igraju samo preko mobilnih aplikacija. Znači sad imate odjednom ogroman dataset, jer praktički svaka interakcija sa igrom generira nekakvu vrstu zapisa na sustavu. Ako vi analizirate sve te zapise, što nije niti malo jednostavno, mogli bi o tom pričati satima, to postoje ogromni challenge za razliku od ovih malih podataka i nekakvih tradicionalnih pristupa kako uopće obrađivate podatke, možete zapravo detektirati nekakve paterne. Sad tu postoje u data analyticsu nekoliko područja koji se mogu uzeti u obzir. Ali recimo kad sam istraživao malo za gaming industriju, onda sam vidio da čak postoji scenarij da neko čita u igri jer se naslanja na nekog ko je više iskusan, recimo ako je nekakva pucačina i neće ga tek tako lako neko pogoditi puškom, zato što oslanja se nekog iskusnog igrača i sad ispada da je on isto tako dobar, a zapravo se samo na njega naslanja. Jel? Vi da bi došli do takvog jednog zaključka morate analizirati ogromne količine podataka i možete definitivno kroz određene tehnike napraviti nekakav clustering i zapravo shvatiti, ovo su nekakvi uobičajeni paterni ponašanja, ovo tu je nešto neobično. Slične tehnike recimo postoje i kod fraud detection, ako želite spriječiti nekakve prevare u financijskim nekakvim transakcijama i slično. Tako da UX, sve što se tiče financija, kako da zaradite više, kako da možda optimizirate korisničke te journey kroz igru, jer želite vidjeti gdje velika količina korisnika zapravo zapinje. Da li možete iskoristiti to kao nekakav faktor da naplatite dodatno, neko može unlockat nekakvu jednostavniji oblik prelaska na sljedeći level. I postoji različit niz scenarija koji se može optimizirati, recimo po pitanju marketinških kampanja in app purchases. Najbitnije je da shvatite kako se ponaša vaš korisnik. Ako možete analizirati njegovo ponašanje, kažu da je ponašanje najbolji, trenutno i prošlo ponašanje najbolji prediktor budućeg ponašanja. I postoji cijeli jedan segment analize podataka data analyticsa koji se zapravo bavi predikcijom budućeg ponašanja. Tako da možete vidjeti kako će se vaš korisnik ponašati u budućnosti. Što je nevjerojatan alat ako želite kvalitetnije targetirati vaše poruke prema korisnicima, prikazati kvalitetniju vrstu sadržaja, a ne kad ja dođem na YouTube ili u igru pokaže mi nešto što uopće nema veze sa mnom. Jel? Znači ne znaju nekakve osnovne stvari. I zato su uvijek i u socijalnim mrežama bitni oni nekakvi bazični podaci, koji ste spol, koji ste godine i slično. Oni mogu već na osnovu toga vas ciljati sa odgovarajućim porukama, ali ako mogu analizirati vaše ponašanje, dakle behavioralni aspekt tih podataka, ne samo demografski ili nekakav demografski, sistemski slično, onda mogu ponuditi kvalitetni sadržaj. Odmah je meni bolji user experience u igri. Točno ono što mi radimo. Ali ovo je samo da se nadovežem što si rekao, kao možete analizirati veliku količinu podataka jer to je competitive advantage. Mislim da će u nekom trenutku biti oni koji to ne rade će nestati. Znači neće više biti pitanje treba li to raditi, nego zašto još to ne radite.
Ali da, i ovo drugo što si rekao, to uopće nije jednostavno. Znači, isto jedna stvar što se danas dobija dojam je da je u biti AI već sve prisutan i da gotovo sve firme to koriste, odnosno svi bar tvrde kako to koriste. Međutim, kada se pogledaju, malo kad se zagrebe površina i kada se pogledaju neke statistike, onda se vidi koliko je u biti teško zaista implementirati ovakvu analizu velike količine podataka i implementirati prediktivnu analitiku. Tako da neke statistike pokazuju da uspješnost implementacije AI-a baš u produkciju i da je od 50, odnosno neuspješnih ima od 50 do čak 90% projekata koji pokušaju preći iz nekakvog pilota i neke eksperimentalne faze u produkciju baš zato što to nije jednostavno. Tako da zaista treba razmisliti isto način kako to onda uvući i početi koristiti te tehnike. Je li to nešto što želiš raditi interno, imaš li kapacitete za to, imaš li prave ljude za to, isplati li se dugoročno, jer opet ako to nije core business samog biznisa, pa uključujući i kreatore igrica, odnosno gaminga, možda to nije pravi put da se takve neke stvari pokušaju napraviti interno, možda zaista treba vidjeti postoje li neka rješenja izvana koje je jednostavnije implementirati. Da, i recimo primjer toga, s obzirom da smo sad u ovom nekom nogometnom razdoblju, čitao sam neki dan da postoji nekav, da li Alan Turing Institute negdje u Velikoj Britaniji koji zapravo koristi umjetnu inteligenciju da bi predvidio razvoj događaja na svjetskom prvenstvu nogometu, što je sad dosta aktualno. I recimo njihov model na osnovu parametara, odnosno podataka koje oni imaju, je predvidio da će Katar pobijediti Ekvador. I to onako sa dosta značajnom prednosti. Katar nije imao nikakve šanse. Znači, to samo govori zapravo o challenge-ima s kojima se susrećemo kroz velike podatke. Mi smo u firmi probali valjda nekakvih 15 scenarija. Ili podataka nema, ili uopće, ili nema dovoljno, pa onda moramo sintetizirati, moramo nekako napraviti nekakve kompromise, nekako izmisliti te podatke. Ili ti podaci postoje nisu dovoljno kvalitetni, ili jednostavno ne postoji u konačnici business case. Znači, mi možemo raditi sa umjetnom inteligencijom bilo što, ali ako to ne može uzrokovati, to se rezultirati nekakvom financijskom koristi za klijenta za kojeg radimo, onda obično tu stanemo i kažemo, ok, to ne može ići dalje. Ali da postoji potencijal ako se nađu pravi use case-ovi, apsolutno. Mislim, sam koncept AI možemo da pobliže približimo publici i ono što je danas jako aktualno i za šta vjerujem da je većina ovdje čula je AR tehnologija kao DALL-E, Stary, gdje ljudi upisuju keywordse i gdje se ti keywordsi obrađuju i gdje dobivamo drugačije vizuale. I sam taj način i koncept kako može utjecati na budućnost nekih industrija, jer evo ja na jednom svom primjeru radio sam jedan storyboard za jedan kratki film, umjesto suradnje sa koncept artistom koji bi trebao 4 do 5 mjeseci da vizualizira storyboard, da li je jako lako vizualizira ono što ide direktoru i svim ostalim ljudima u lancu, tako da ono. Mislim, AI isto je jako široko područje. To je ugrubo rečeno je ta ideja, znači koncept da strojevi, odnosno mašine nešto rade umjesto ljudi. Sad, primjena ima vjerojatno beskonačno, jer naravno ovisi o tome i koja se vrsta podataka analizira, odnosno s čim se bavi. Može se baviti jezikom, pa tipa možda najpoznatiji primjer, konkretne primjene toga jest Google Translate, koji vjerojatno znate, prije 10 godina tko je koristio, to je bila maltene sprdačina na što je to ličilo kad bi se prevela neka rečenica, a danas bome ja koristim dosta često, napišeš nešto pa provjeriš kako bi to Google Translate rekao, kao ovo zvuči bolje. A s druge strane može biti obrada vizualna, znači može biti slika, odnosno videa koji su opet ništa drugo doli niz slika, gdje onda opet tu analiza na neki način se može koristiti bilo u tipa prepoznavanje lica je recimo jedan primjer, ali može biti i taj generativni AI koji je otprilike taj DALL-E koji znači može generirati neki vizual iz neke riječi. Znači sad smo došli do toga da možeš opisati to i može ti umjetna inteligencija stvoriti tu neku sliku ili video. Idemo u tom smjeru.
Znači, naravno da se to... Ok, možda se još malo traže primjene, ali evo, sam si rekao da postoji znači, već varijante gdje se to koristi u nekim kreativnim industrijama, gdje ćeš zatražiti samo da dobiješ specifično ono što si zamislio, što je nekad puno lakše nego kad moraš opisati svoju ideju nekoj drugoj osobi koja te možda neće razumjeti kao što te razumije AI. Ali, evo, ako se maknemo iz gaminga, ono što će mene zanimati, kako će, na primjer, stok fotografija kao poslovni model izgledati, hoće li to nestati, zato što mislim da svi koji su ikad tražili neku fotografiju koja im je bila potrebna, nikad ne nađeš ono baš što si zamislio i provedeš sate i sate listajući da bi našao nešto što otprilike slično, a sada dolazimo u fazu gdje to, opet naravno ti modeli postaju sve bolji i bolji, gdje ćeš točno moći izgenerirati ono što si ti zamislio. Pogotovo ako uzmemo u obzir kako je Google Translate izgleda na početku i koliko vremena je trebalo da se AI nahrani sa svim podacima, a kad krenemo od ovog konteksta vizualnih stvari, kako već danas i kojom brzinom se razvija, to je zanimljivo i nevezano samo za vizualne stvari. Da li tu postoji i za copywriting, pisanje tekstova, znači tu baš industrije koje zapravo možda su tek krenile nedavno, već dolaze do nekog pika svoga. Pa sad, da li je pik, to je isto za vidjeti. Mislim da apsolutno se razvija ta tehnologija. Vratimo se na ono da ideja i koncept je krenula prije 70 godina, samo što evo zadnjih nekoliko godina se događa taj veliki taj brzi razvoj koji nam se čini da je sad zaista brzi, iako trebalo je godine i godine da se dođe do toga. I bit će još i dalje napredaka, jer opet vraćamo se opet na ove dvije stvari. Količina podataka i procesorska moć koja može obraditi te količine podataka omogućava da se tehnike neke koje su postojale sad mogu zaista isprobati naživo i zaista mogu dobro funkcionirati. Tako da će sigurno postojati i nove tehnike koje će onda biti još bolje. Mi vjerojatno sad ne možemo ni zamisliti što će sve biti moguće napraviti u budućnosti, posebice jer nam dolaze i ove nove tipa Web 3, ko zna, hologram ćemo možda moći napraviti zato tako što ćemo opisati što želimo. Recimo, pada mi na pamet jedan primjer umjetne inteligencije. Navodno, Netflix, ako imate Netflix account, onda imate određene one video titlove ili filmove i slično, ne prikazuje svima iste thumbnailove za slike. On generira nešto na osnovu vaših preferencija, učeći iz vašeg dosadašnjeg ponašanja. Tako da, ako umjetna inteligencija, ako model zaključi, zapravo za mene treba, ne znam, za jednu seriju prikazati ovu sliku, možda neće za drugu osobu prikazati u ovisnosti o njihovim ili njezinim preferencijama. Dakle, nevjerojatan level personalizacije zapravo se otključava kao nekakav u kontekstu igara achievement kroz umjetnu inteligenciju. Da, to su znači, već sada postoje recommendation algoritmi koji upravo to prate ponašanje krajnjih korisnika, ali ono što sad zbog količine podataka i zbog tehnika kako doći do te hiperpersonalizacije koja još uvijek nije toliko jednostavna, jer ne možeš, mislim, kad ti imaš ogromnu količinu krajnjih korisnika koji stvarno svaki stvara veliku količinu podataka, kad to treba istrenirati, naraditi predikcije, dolazimo do ere predikcija u stvarnom vremenu isto i onda kad to treba napraviti baš za svaku pojedinačnu osobu, za različite scenarije, to su tehnike koje u biti će se tek trebati još zaista napraviti i otključati da dođemo do tog levela. Ali to je, ja mislim, sveti gral svih koji se bave nekim biznisom, da targetiraš svaku osobu pojedinačno. A recimo kolika je to skala? Ja znam za primjer paralelnog procesiranja u kontekstu velikih podataka koji podrazumijeva 5000 nodova. Dakle, 5000 recimo nekakvih jeftinih računala koji u paraleli obrađuju podatke za jedan takav job, recimo to tako, za jednu akciju, za jednu aktivnost koja traje u konačnici tjedan dana. To su jedne od najvećih instalacija paralelne obrade podataka koje postoje u svijetu. To je strašna količina podataka. Vratio bi se nazad na personalizaciju i kako zapravo pronaći ravnotežu između kako sačuvati privatnost, kako dobiti. To je uvijek
piškiću kakiću, da tako kažem. Znači, s jedne strane ne želimo dati svoje podatke, da firme znaju što mi radimo, kako se ponašamo, a onda s druge strane kad dobijemo neki oglas, neku ponudu ili nešto što nema apsolutno nikakve veze s nama, onda smo, joj, kakvi su ti, ne znaju ništa napraviti, kako spada. Tako da, s te strane, nas kao korisnika je uvijek, nas ljude je teško zadovoljiti, tamo to tako reći. Evo, i mikrofon je odlučio sačuvati privatnost. Sad radim. S druge strane, evo, iz perspektive, znači osobe koja zaista razvija rješenje koje je temeljeno na AI-u i činjenice da se nalazimo u Europskoj uniji, mogu reći da postoji već jako puno barikada, da ih tako nazovem, koje nas tjeraju da jako pazimo upravo na tu privatnost, na zaštitu podataka, gdje moramo paziti, pod jedan, mi nemamo pojma na kraju balade tko su ti krajnji korisnici čije podatke obrađujemo, to je prva stvar. Znači nikakvi osobni podaci nikad ne dođu do nas, niti i to je ok, uopće da ne dođu. Onda se mora paziti, tipa u sklopu Europske unije, da podaci koje obrađuješ moraju biti u cloudu, koji su u području odakle dolaze. Znači ne možemo sad podatke od tipa usera iz Hrvatske obrađivati u Americi, jer postoji mogućnost da će doći do nekog data breacha i sve. Tako da, kako Europska unija već svojim raznim politikama jako polaže naglasak na zaštitu privatnosti, na zaštitu podataka, tako onda i mi kad kreiramo ovakva rješenja moramo pratiti sva ta pravila. Naravno u nekim drugim državama i nekim drugim dijelovima svijeta to baš i nije tako. U Americi to sigurno znate da onako se podaci mogu prodavati maltene bilo kome, znači neka firma ih skuplja, ali će ih vrlo jednostavno proslijediti dalje. U Aziji i nekim dijelovima mislim da ideja privacy kao takvog možda ni ne postoji. Tako da evo, što se tiče baš nas koji dolazimo odavde, u biti se već jako puno fokusa stavlja na to i pazi se kako se hendla sa tim podacima. A opet kad se vraćam na ovaj dio korisničkog, a mislim uvijek moraš nešto malo dati da bi nešto dobio. Da, mi isto tako vodimo računa, mislim, pričamo o GDPR-u na razini Europske unije i tu korisnik ima apsolutno pravo ne dozvoliti uopće zadržavanje podataka u sustavu svojih osobnih. Može ih u svakom trenutku vidjeti i može ih povući iz sustava. Logično je da to utječe značajno na analizu tih podataka i da može dovesti do ne možemo ti deliverati taj user experience. Mi, doduše, kao firma radimo dosta na američkom tržištu, pa niti ne razmišljamo pretjerano o tome, ali ako sam dobro shvatio, čini mi se da postoji opet nekakav trend da i ostatak svijeta malo pomalo prihvaća ideju zaštite privatnosti. Mislim čak da recimo u Kaliforniji postoji nekakav sličan akt koji postoji na razini Europske unije u obliku GDPR-a i to je to. Da, i u Kongresu se isto sad raspravlja da to bude na razini cijelog USA-a. Ali, evo, čisto primjer, spomenula sam u jednom trenutku optimizacija oglasnih kampanja i korištenje podataka da bi se na kraju balade dobio najveća vrijednost od korisnika, odnosno igrača u igrici. Veliki se kaos dogodio na tržištu kada je Apple rekao da ok, sad svaka aplikacija mora zatražiti privolu od korisnika, može li pratiti ponašanje dok se koriste aplikacija. Naravno, mi kao useri vjerojatno prva stvar koju kažeš ne može. I koliko znam, konkretno u gaming industriji se dogodio veliki problem upravo oko tog ROI-a, return on investment na te oglasne kampanje, baš zato što odjednom velika količina podataka je nestala o ponašanju tih kupaca. Tako da profitabilnost tih kampanja je isto nestala. Jer količina,
kako dobiti najbolji povrat, a taj povrat će se dogoditi tek za 6 mjeseci. Mislim, to je nešto što je ljudima nepojmljivo napraviti i možeš pokušati onako se igrati svaki dan, malo preljevati šupljeg u prazno i to je jako puno ovisilo o iskustvu osobe koja radi alokaciju tih budžeta. Onda se dogodi takav jedan krah i mislim da još uvijek se nisu snašli, da nisu došli do toga da zaista uspiju dobiti pravi povrat. I sad je tu taj trenutak opet gdje nam treba neka tehnologija koja će puno lakše obraditi količinu podataka koja postoji da bi se vratila ta profitabilnost. Ili uopće na koji način znat, posebno u većim organizacijama, gdje se nalaze koji čiji osobni podaci, to je veliki problem. I postoji cijela niša koja je zapravo proizašla iz tog problema, a to su softverski alati koji mogu detektirati kroz organizaciju u različitim izvorima podataka gdje se nalazi nešto što je zapravo privatno, nešto što eventualno treba obrisati u slučaju jednog takvog zahtjeva od strane korisnika. Imamo i mi u Hrvatskoj jedan takav startup koji se time bavi. Ne znam, jel smijemo reklamirati. Mislim, kad sve ovo stavimo još u kontekst Web3 i navike korisnika, Web3 zapravo žele sačuvati maksimalno svoju privatnost, a i ako odluče dijeliti svoje osobne podatke, traže nešto za uzvrat. Možemo se vratiti nazad na behavioral data growth i trendove 2023. predviđanja trendovi, ako je moguće. Ja mislim da će personalizacija usprkos svim izazovima sve više i više biti bitna na različite načine, u različitim aspektima i da će firme shvaćaju da mogu ponuditi dodatnu vrijednost. Pitanje je samo da li zapravo možemo na kvalitetan način iskomunicirati našim korisnicima da to zapravo donosi nekakvu vrijednost za njih, tako da to ne bude problem, jer kao što ste rekli već prethodno, neko klikne ne želim, ali zapravo niti možda ne shvaćam koje su implikacije toga. Tako da, apsolutno mislim da će personalizacija biti sve više i više u fokusu. Ne samo to, nego cloud će biti sve više i više u fokusu, big data će biti sve više u fokusu, isključivo iz razloga zato što to stvara kompetitivnu prednost, a firme jako vode i vole voditi računa o profitu. Mislim, mogu se samo složiti s time, ali mislim da ćemo i mi kao korisnici isto shvatiti u nekom trenutku da upravo to moraš malo dati da dobiješ nazad, jer useri danas su postali sve zahtjevniji, sve više zahtijevaju od svih pružatelja usluga i svih proizvođača raznih proizvoda koje koristimo, a opet ako želimo dobiti najbolje iskustvo za sebe, onda ćemo morati malo popustiti i dati neki dio podataka o nama, da se zna o nama. Apsolutno ne slažem se što se tiče toga. Zamolio bi publiku ako ima kojih pitanja. Feel free. Pa mogu, znači doslovno se bavimo time. Oprosti, ne vidim te jer je svjetlo lupa ovdje. Bok. Evo jedan primjer povećane prodaje, odnosno konverzije prodaje. Znači firma koja je imala svoj neki način opet analiziranja svojih krajnjih kupaca i odlučivanja koga treba call center nazvati da bi se prodao, odnosno ponudio određeni proizvod, gdje smo napravili onda usporedbu, naravno sa kontrolnim grupama i svime, uspješnosti novih tehnika koje su nastale nakon obrade i apliciranja deep learninga na sve te podatke, jer smo uzeli još dodatan izvor podataka koji je firma imala, povećali su prodaju 4 puta. Samo zato, odnosno konverziju 4 puta, samo zato što su puno bolje mogli razumjeti i targetirati osobe koje zaista su trebale, odnosno htjele taj proizvod i bile su spremnije kupiti taj proizvod. Tako da, a mislim, to je samo jedan od primjera koje ima. Kad
možeš puno bolje razumjeti svoje krajnje korisnike, upravo taj njihovo ponašanje, znači temeljeno na interakcijama koje tvoj krajnji kupac ima sa tvojim biznisom, možeš puno lakše raditi onda neku predikciju njihovog ponašanja koja onda ti puno bolje koristi u nekom konkretnom use case-u koje kao biznis imaš. A sad, je li to kome ponuditi neki proizvod ili koga treba zaustaviti jer ta osoba je najvjerojatnija da će otići od mene, ili ne znam, fraud detection, mislim ima jako puno use case-eva na koje se to može primijeniti gdje zaista se vidi velika razlika u detektiranju, odnosno u rezultatima poslovnima koji se na kraju balade kad se podvuče crta koji su najbitniji. S moje strane, recimo, 3 glavne karakteristike big data sustava su sigurno volume, dakle količina podataka koja ulazi u sustav, velocity, brzina, pod kojom ulaze i variety, znači da su podaci raznovrsni, dolaze iz različitih izvora. Jedan tipičan primjer koji ja uvijek navodim, mi smo razvili sustav koji u konačnici je uključivo određene aspekte strojnog učenja umjetne inteligencije, ali ne značajno. Više je bio sam po sebi big data sustav i nudio je vrijednost na drugi način. Zapravo se radi o projektu na američkom tržištu za farme koje proizvode mlijeko, dakle mljekarska industrija, i kroz taj sustav pokrivamo 25, nije naš IP doduše, no pokrivamo 25% količine, proizvedene količine mlijeka na godišnjoj razini, mislim da se radi nekako 24 milijarde litara mlijeka, koji je podrazumijevao integraciju, možemo to čak gledati kroz aspekt IoT-a, dakle Internet of Things, integraciju različitih senzora na farmama koji su zaduženi za prehranu, za mužnju, za različite nekakve događaje. Ti podaci su dostupni u sustavima, softverskim sustavima i hardverima koji su razvijeni u 90. godinama, i to je bio ogroman challenge u smislu integracije i analiziranja tih podataka do te mjere da to nisu nekakve CSV datoteke, baze podataka, nego binarne baze podataka. Integrirali smo sve farme, mislim da negdje oko 3-4 milijuna aktivnih životinja, još možda negdje 10 milijuna životinja koje više nisu aktivne u sustavu iz kakvih razloga. Integrirali sve u cloud, obradili u big data smislu, dakle to su različiti podaci iz različitih izvora koji dolaze jako velikom brzinom. Tu se radi o gigabajtima podataka najčešće, spremili u koje kakve warehouse da bi u konačnici vizualizirali te podatke. To je jako bitan aspekt. Mi ne moramo uopće priđati do web mobilu sa podacima, moramo nešto u konačnici napraviti. Najčešće ih želimo vizualizirati na neki način, tako da neko ko zapravo iščitava tu vizualizaciju, taj nekav graf, vidi vrijednost o tome. Mi smo napravili jedan dashboard koji farmer, konzultant, zadruga, to su američki nekakvi kooperativi, mogu iščitati, mogu točno vidjeti različite key performance indikatore koji mogu reći, hej, promijenio sam tip ishrane životinja da vidim kako mi se to odrazilo na količinu proizvedenog mlijeka, na karakteristike mlijeka i slično. Tako da to je dosta značajan efekt bio za američko tržište. Hajde Ivan, hvala vam na sudjelovanju na panelu, publici hvala na pitanju. Napravit ćemo kratku pauzu od 10 minuta i onda je vrijeme za sljedeći panel. Hvala. Hvala.